Inshuti za Rwanda 24 mwongeye kwirirwa mukomeze mu mugoroba mwiza. Aka kanya nagira ngo turebere hamwe amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima imaze gusohora aka kanya. Amabwiriza arebana no kwirinda icyorezo cya Marburg. Ibwirizwa rya mbere riravuga ngo abaturarwanda bose barasabwa gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe, ariko bakita ku isuku no gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Kabiri, irinde kwegera cyane cyangwa se gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso. Gira umuco w'isuku harimo no gukaraba intoki. Ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg birimo umuriro ukabije, kubabara mu mutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Gatatu, mu rwego rwo kwirinda ubucucike mu mavuriro muri iyi minsi, gusura abarwayi mu mavuriro yose bibaye bisubitswe mu gihe cy'iminsi 14. Umurwayi yemerewe kugira umurwaza umwe ushobora gusimburwa. Kane, amavuriro yose arasabwa kugena uburyo bwihariye bwo kwakira abaje bagaragaza ibimenyetso bisa n'ibya Marburg hakoreshwa uburyo bwo kwirinda bwagenwe buzwi nka IPC. Gatanu, igihe uwapfuye azize Marburg nta gikorwa gihuza abantu benshi mu rugo kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'icyorezo ku bagize umuryango n'abatabara cyangwa se n'abatabaye. Gatandatu, gushyingura uwazize Marburg byitabirwa n'abantu batarenze 50. Birabujijwe gukora imihango yo gusezera ku witabye Imana mu ngo, mu nsengero no mu misigiti. Iyo mihango izajya ibera ku bitaro ahabugenewe kandi hitabirwe n'abantu bagenwe. Gukurikiza aya mabwiriza neza ni umusanzu mu kwirinda no kurinda abandi iki cyorezo cya Marburg. Ingamba z'inyongera zizatangwa mu minsi iri imbere. Andi makuru atugezeho rero nk'uko tubikesha Minisiteri y'Ubuzima kuri iyi tariki 29 z'ukwezi kwa 9 2024, igaragaza umubare w'abapfuye, abakirwaye ndetse n'abari kuvurwa kuri uyu munsi. Raporo iragaragaza ko abanduye bose ari 26, abari kuvurwa ubu ngubu ni 18, noneho abapfuye bakaba ari 2. Ni ukuvuga ngo abapfuye bose ni 8 kubera yuko ejo hari hapfuye 6, uyu munsi hiyongeyeho 2. Ayo niyo mabwiriza asohotse nonaha rero, asohowe na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo mwabyumvise yuko harimo kugenda hafatwa ingamba zikomeye, icyorezo ko kitoroshye mu gihugu. Buri wese ndagira ngo izi ngamba zigirize kandi dufatikanye kurwanya iki cyorezo kugira ngo kitagira abantu benshi kidukuramo cyangwa se kugira ngo kitagira abantu benshi gihitana muri iki gihugu. Murakoze rero, mukomeze mugire umugoroba mwiza. Mwari kumwe na Mombasa. Bye bye.